yok bilmeysiz. Motordu çaçıp versen men jeyine ayalbay terideysiz. Akıya. Otma desen tövbülü. Köyden mi cabıştı? Jigitler andaslar. Köyden mi cabıştı? Emdiriçe bilmeysin. Kaşık bir kagarmıştı. Aytış tursar diginde, anı çanıp taşlarım. Litseydin ağayları akıyden aytıp başlattı. Jigitler. Akıya. Biraz söylep жатқанда неге сөзін бөлөсүң? Jigitler andaslar. Не жатқан? Ay jigitler. Борсундайсың чоң жигит, сүткөнлүктө койгондой. Катуу кеттиң тимеле, бизге роза бөлүп берип койгон. Akıya. Ülgekinin kızları şırdak şırganımız öyle. Azırkının kızları omur ayttız öyle. Akıya. Motordu çaçıp başladın, maktanıp işte başladın. Bir bol taşık çıkarıp, eğme oturasın tangalıp. Ece'nin айтқан сөзін ұғабыз, талим алып ұстаттан елге қызмат қылабыз. Біз мекенді қорғаған жігіттерден боламыз. Акыйнек айтсак жарашат, баарыбызды карашат. Лицейдин агайлары акыйнектен адашат. Akıya. İki çaka, bir çaka. İçaça. Akıya. Өрүктү деген жерденбиз, мойдоке чыккан элденбиз, алкынган сендей жигитти акыйнектен жеңебиз. Akıya. Oң kolumda sarımay, sol kolumda sarımay. Ay жеңеңгелер токтото олушу, отургулачы сасыбай. Akıya. Билим бергенге менге лицейдин агайлары контракт менен семирген. Kızlar toktun olmayan da okşaydı kızlar. Akıйнектен жеңебиz. Бармаңды урасың. Дуалды тешип жиберип, дүйнөлүк согуш ачасың. Kuday saktasın, bolduğular mı savurduğular? Toktotobuz kızlar, toktotobuz. Rahmat. Rahmat.